and I'm going give you some wood because a boy nana mega gave me no a benia di motone no de then they no feel like ya fe mega agabo mani via desu ma mega ya yokokosi ge mi so wa bere me ni awa yete na tana o ma yebe mu egbagbon o ma mu egbagbon Nigeria ni yebe je ni ni aga mi egwo ma gbon no be ya so wa kedere ade o ni abe ya be we oma ni abe donate go be ne be ya fe o mo re ri to o mo wo boy first Epa I waited there for apartment with 3-bedroom apartment. I'm a one room. I'm a room a parlor. Okay, what the way you move by la dia. When you jena na yemo wa. Very we understand the voice. Epa give me so mawo. When o ma no depending ya ma. We worry me we worry me. Woman ya ti me topi. Yeah, alaga. You know why problem you come away. You know why problem get or they entitled to independence. Wa no dependent ya ma. Mama dey now. Oh, getting e mo ma wu. You understand? Even ni ogen na. Me getting esuo. Mini egwali go nana awa itoneti go wari mu yobo we okinya wari go ni mini comment ka wari go neve webu oni egwa eta to toge ozuo egbe ma ko e oni egwa eta to toge o ya egwa lati na egbona eta mo Olivier ni abe mu mo me ne ari ogwa ekporio Olivier o pa ma wa la no Olivier o mi son bia iwe di ona bia pa yo wa isi eneno je wa Olivier e no bia ma ka me fa bo wa body se mo bia ya okay because here we see children me si so me e fa na ro wa yana do bia ne ma o pa ma wa la we bo we ga ni Dege nye na ari Bergamo me na ari Milano Dege e pasage o ma to we comment section wa domo anoyin o ma to we domo no kin se lo gbe o Oma na asivie bebo na Louis vie o ise ke na Louis vie ni oma ige ise se lo gbo bi je me do bege na o pa me Olivier la we bo o pa ma be la Jemi mana we are camp we Munich ma again Olivier wa dress we Munich o ga you eri we ya fe den okay na then another transfer my affair yena we aro boga me na yare bo ni me ke go wagwana ni me na yewe ru gbo suno go wagwana inwuna me yena o yeah me ya nwuna ka gani ade yona ayu ere whenever be we bo e no arrest no me UK passport we am award ne pas tu sais pas des volume jo okay whenever for me baby wepo we am award ne no arrest no me UK passport okay on more body na only why is sending out okay oninaga obokpa aye be ni ma we TikTok na na do o ye okay ka ma me ogwe me wa ye mu na be ogwe king ni je a tourist quarter ni ye ri mo pari igo me na bu aye na ogwe yen re Libya ni wa gwaligo ri egin eri oko agwa pa ba kwa kwe eri ona ni yan wa mu ve na no na bi ba bo lawe gbe na we tu de ba one water for me na you ba lawe gbo de ba gbo na we 10 good years o gbe le je e kun na paro nu na ba mi pokiti we tu ya egwo bo kan o yo la dia media na wo ga imo ugbe e ko egi me gun aladian na we monu gwe bi e we bo uya bi ya ku sebudo wele adie Libya na okwo no mo me ahudo nia de lo pe ara pa ya mo use uya mo ko ni yo uya mo ko ni se we aye mo nu ya gun na oni babo lawe bi na ya re kun ne mu pi wa onu emi na gbon hin na wo be ladia be ne ke nu we je onu aka wi mani re we bo eti ma sofa ge enwini nwina ma nwina na ge
Epa, igo ni ya donate no live na ya di moto. Wa mari no emi no e moto we no moto kian we ne edowe ne iwe no ebuwa oga ebuku tokyo ne iwe ne ebuwa oga ebuku tokyo Oni ogo kan kwale mi no gbe go ya da pagile ke. o apagi ke o me ne do ya o na ye we na ebu ona yo wa bu talk you e me pa we na Olivier egeni ya ho ya de Olivier amana gbo Iya Olivier, o boy fifi ga no. Dami oni watamawe Olivier abiji mani bunore we bona ni yedo tane we mukina no sunu egene nana kedo ke we ma odo de tomato siri e we bo edo yata wa mi no mi Yes. Olivier iye wa lode ni begeni oye na wa kete di wa yeri godi ere wa fi lo fiere ere wa fi o fiere You na tap for me wala never me gift wala tap me wala ni me wa ka mu gwe na oye ni boss wa run oye ni boss wa run Junction to Ring Road ere wa ni wa mi na thank you, God bless you now. we agwa mi agwa we ni na akwe won agwopa be se inu edo no kiyo bere yen be gbera we wa igo ni ya fe na kana ugmeso tomatoes na ovio ugmeso tomatoes is 30 ugmeso tomatoes is 20 ni me wa ka we na ogwa di ye ki alele ya opon me ya le ga pere eni ya fe ma se no say bad luck we ya Mo na follow e pasagi o wala gogo. Alera me fo e pasagi walele deniga di le pa mena. gba to mo Ene we di ake we daddy. Niga o sa so sigi e pasagi me ke follow ma back you wa follow we. o we segi Okay, it's a way. Epa. ma Awenu kalokwa. do bege na o si e mi age so mi aga tesu ye wa ge se gie okay wela were we do bege bi e bo ni to bi an anwina den we to bu we arogwa Chiki kosan. bi arogwa edegbe ne ki awe o wa ri ki ayu we wa nwe kakan ne wa ri ki ayu we dedegbe we be si o ni agwe de mi a Wa ya we se o. opu oba e na do no edere na we ku we ko me ne kokwo amawe mi upo pa onu we mu diane emo na we bi la dia be na kwe o we you are a father ha na we odo na wana re nu suno mu pe agboto ro bo pa na we edegberi ubo yi lani me ona we do ti o se mo pa we wi yo mo odo o ti o se mo pa wi yo mo odo o ni na no egwe o sun wa o ni na ino egwe o sun wa o we ewe bo obu we bibi ne na bi nwuna ga nu we yi ya nwuna we libia na detu we mu ajo be we bo ebu ama mu gwe pa okay woman e Na one day be Germany e we na be ta mi me a story oge ogbe me bata to bo Anepa e bidi no be awu o be ya force e jin egbe won gbe yore be saga eyo okay ki e okay wasunu ya bege o ki amo bidi giyan we ni arigo giyan ni ya post e yore gbe ye me ni e ogun ye fun ne be bidi itani yesi gereva ni yan gen siliyaji eri okun bidi giyan agwode bidi no o agwode bidi not everybody who like all those beat some people like it so ma be mo bo be like